Kula siapa nak Leman ke Jember. Waktu ajalan ketemu ning jalan ketemuan bi pan ngepe ajam sanika. Ngepe ajam. Nyolong teh nak teh jan. Mak derma mak ngepe ajam jan kun. Entar ngetu ajam ra. Apa? Main tar ngetu ajam menjering benan titik kiai. Tak paham lo kau. Tak langkong ra cendir kikir ko. Cendir kikir ra. Bara apa jan kun? Senika ra. Mun makin cendir kikir mun kikire dikik. Gula entar ketelu majunan pak kikir gula dikik. Ya setia, kula minta tolong sama kensan misan tabangki ben sambian ra. Ajam doa kita menang eko. Palang recan kula, palang apa doa. Kita derem. Pada remah akhirnya takut ben kula cedaken doa ki bang bismillahirrahmanirrahim mantar buruh jan kula. Lepas itu yo bang ya ke belah. Le karena yakin ngarainya kebidu aki menang, ana apa ajam ni kemenang ngungku, bo. Menang. Sampun ting malam entar ke rumah. Assalamualaikum ra. Waalaikumsalam. Baan mun makin ra siap gula tak kikir le ko. Abada remah menang kena ajam se itu sampian ko. Walang rejan gula. Iya. Senik lu Pak, baan remak sate pakuna bejing jan gula. Ma pakun ngatu ajam. Ban mata ni serka anak. Anak ban la titikiai. Anan ban banyak santrena mak bante ke kaanan pakun ngatu aja jawab ka gula pak cek pender sagak bintora kula ni ka ngatu aja ma bejing ra anak teti kiai ku lebih anak ni ka lain celen ra lain celen de kisah ni kara anak ni ka teti kiai jurusan swarga ban kula teti bejingan porke lap niat lakar milih neraka gula iku neraka ka niat mula kadung butuh Lo. Ma bisa milih neraka ben. Ki kan aptin milih neraka ra aptin ni kan nisar ka Allah iku. Nisar ka Allah do macam tu. Lo cak kerja teh. Engki porke lap ke nisar ka Allah. Wallahi ni ku. Ma bisa engki ajunan kiai. Ambana kiai saja. Masyarakat orang Islam doa ke Allah terus masuk surga kira. Iya. Lamun pas saja masuk surga ra Allah ni kakari aku bayi neraka sera sengendang naiko. Tigulan ni kesengendang naiko. Aduh Arya beni putu butuh jan guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara benyan orang ngaban saya jawab. Bu ibu tak jawab cengeng keton ngarai ko wah. Mak kiai reje gendeng ni ko ngarai. Melekain ke pasar lenteng kaneng natodi. Lakar kiai ni kadang gendeng keng tak gendeng bedesiandi. Jawab ki pakompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad al-mauludi min asrafil qabilah wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusi tahirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Amin amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Setuju para kiai, para guru ngaji, guru madrasah juga guru pesantren,
seteja pangasepuh ibu nyai seteja setengkula muljaaki langkong-langkong takmir masjid Baitul Muttaqin ajunan semulja Kiai Muhammad Ibki caipon beliau perpaan songkan muka-muka ipa berasa sarang Allah manter eki ipa lanceng umur bisa mimpin tengkulaban panjenengan seteja amin Allahumma semulja ajunan epon Kiai Haji Baidawi Ahmad wayalihi ajunan epon semulja Kiai Haji Abdul Ghafur wayalihi ajunan epon semulja Haji Muhammad Saleh wayalihi ajunan epon semulja Dr. Andes Kiai Muhammad Suhri wayalihi ajunan epon semulja Kiai Masduki sepuda kapi ni kabu dari mai sepuda kapi ki Pak Polo dari madana apa tahu sahabidato ni kemarin cukup ni kabai pun Allahumma sholli ala Muhammad ajunan epon semulja Al Ustad Mawardi wayalihi ajunan epon semulja Kiai Amir ben seteja para kiai para pengesepuh si abtina tak bisa nyebut septong bisetongah namun abtina tak ngurangi rasa hormat juga rasa takdim dek para ajunan seteja semulja langkong-langkong sesangat abtina muljaakin Raisul Wilayah Bapak Kepala Tisah Larangan Luar ajunan epon semulja ingki Kak Dinto Bapak Ahmad Farisi SPDI muka-muka beliau sareng Allah Subhanahu wa taala paring kesehatan ben bisa ngatur masyarakat larangan luar amin Allahumma ajunan semulja para bapak para ibu siap tina amul jaki ngireng ngatur doa dekat Allah Subhanahu wa taala muka-muka sehadir Kak Dinto sareng Allah seteja pamulja atunya akhirat mantere pataka hajat tunya akhirat mantere pasokia tunya akhirat manter seteja pada Mekah Madinah manter bu ibu bisa majar napa bu kula tak ngocak utang cecelan seni katengki selebih alos manter kelar majar cecelan ban manter seteja pasalamat tentunya akhirat manter seteja Kak Dito pasenengah salat berjamaah Masjid Baitul Muttaqin amin Allahumma alhamdulillah sangat wajib tengkulaban panjenengan seteja ngatori puja puji syukur dekat ajunan epon Allah Subhanahu wa taala kalaban ucapan alhamdulillahi rabbil semoga-moga kalaban muji syukur dekat Allah tengkulaban panjenengan seteja tak epamati ya sareng Allah kecuali nyanggu iman ben Islam amin Allahumma solawat serta salam ngereng aturaki da ajunan epon baginda Sayyidina Muhammad semoga-moga kalaban mau solawat da ajunan epon baginda Rasul tengkulaban panjenengan seteja epatiti umat seseneng tercinta ngireng lalampai pon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para rabu siap tina muljaki sebelum ator tengkula paring nguning tengkula mun nabi datu tak bisa lucu tak napa bu tak napa pak tak napa ki tengkula pon mator de pase rasapen sing tengkula ni kah mak gawe kanto tak langkong mak ke Haji Baidawi kulampon mator tak langkong kiai abdi nemu nabi datu tak bisa lucu sedikit kiai Baidawi ada bu manabi putu lucu kiai abdi tak ngunceng ajunan abdi ngunceng syukur baik wah jadi tak apa lagi para rabu siap tina muljaki tengkulaban panjenengan seteja abadaki haflatu tasyakkur bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam
Mata jawab bu. Mun disebut asmana Kanjeng Nabi mau sholat. Eka dimabai sambian mireng asmana Kanjeng Nabi sebut mau sholat. Tak ke perempat ni tengah talon. Perempat ni tengah sabar. Mun mireng asmana Kanjeng Nabi Muhammad sebut mau sholat. Korbani Muhammad larangan luar saya sebut. Mun Muhammad larangan luar sebut dem apa Muhammad Allahumma sholli alaihi. Pola ngari apa Muhammad Allahumma sholli alaihi. Mun ngak nikah saya kelaku seminggu belak-belak kampung. Tengku leban panjenengan memperingati kelahiran epon Kanjeng Nabi tojuunna keng ngarep barokah syafaat se paling rajah dari Kanjeng. Pona pakunan syafaat ben kaban barokah kadito kakunana sopaja kuleben panjenengan keluarga kuleben panjenengan seteja benak poto ben Allah epateti orang seontong pejrah selamat dunia akhir. Gula tanya bapak gede tero tak tero teti orang ngontong. Bu ibu tero tak tero teti orang ngontong. Manabi tero tetia orang seontong maka caipon ulama bede telok syarat sekutu elakoni kuleben panjenengan. Ponapa telok syarat kadinto sebut dalam kitab Jurmiyah al kalamu huwal lafdul murakabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lil makna. Dalam tafsir sepudakin aqsamul kalam alladhi yasilu bihil abdu ila hadrati maulahu salasatun. Muntarro eterima doa ban Allah taro tetia orang mulja dunia akhirat taro tetia orang seteka hajat dunia akhirat salasatun beda telok perkara sekutu elakonin nomor setong enyamai kalimat isim nomor setong enyamai jawab bu nomor dua fi'il, nomor dua fi, nomor telok huruf, candeng maturah huruf, nomor telok ho, pon narok maturan baik. Nomor setong kalimat isim, pon apa kalimat isim? Huwa zikru ismil mufrad, panikan nyebut isim mufrad. Pon apa isim mufrad? Huwallahu azza wa jalla engki panika ajunan epon Allah azzat semaha agung dat semaha mulja fi qalbihi edalem a manabi tero tetia orang semulja nak foto guleban panjenengan ben keluargana maka parutin ate guleban panjenengan satengkak kulina palebur nyebut asmana Allah. Ana pamak kutu ateh si kutu engak dek ka Allah tak cukup kiai lesan tak cukup mungkin lesan ateh ni ka kutu pak zikir ana apa sebab karena cinta dek ka Allah cinta dek ka Rasulullah panika beda dalam kempang orang ni ka mungkin ngocak engkau cinta Rasul engkau cinta Kanjeng Nabi tapi napa tembus ke atena muntero tembus cinta nada ke Allah benda ke Rasulullah maka atena kutu engak deka Allah cinta ka dito beda inyate ateni kala bisa beto beda berapa bu beda berapa pak ate lapis pet nomor setong disebut dalam kitab Al-Gausiyah beda setong hadis qudsi seputakin Al-Gausiyah kadito karana Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab kadito sepudaki beda setong hadis qudsi walaqad karamna bani adama fi jawfihi qasran fasamaituhu sadran engku ko amul jaa kidak foto Adam sehingga bingkok foto Adam ibli dadah dalam dadah jadi bingkok ibadai nyamana ateh wa fil qalbi fuadun dalam ate jadi beda nyaman fuad langsung maturuh lancang hadis ini mari fuad lubun sigapun gaibun sirrun wa fis sirri ana
Ate ni ka lapis petok. Nomor setong lapis seluar nyamai kolbun. Napa bu? Nomor dua si Judaleman nyamai fuad. Napa? Nomor telok nyamai lubun. Napa? Nomor empat nyamai sigafun. Napa? Siga. Nomor lima nyamai sirun. Nomor golbun fuad lubun sigafun gaibun. Nomor 6 nyamai sirun wa fi sirri ana. Dari mana kita ngakin kapi beto. Siapa? Siap bu? Dari mana siap mulai kada apa siap ngiding lagi? Siap ngiding lagi? Nikah samakan pokol beluk lebat belu belas menit. Di mana Nabi terang ngaki beto nikah insyaallah maki pokol 2 mare. Siap? Pokol telok siap? Mun sampai laku kol petok siap? Lihat tanda orang seta abadi kenceng asolat subuh. Mun pengajian sampai kol petok demak api. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor setong kolbun. Napa kolbun wa sumiyal kolbu illa annahu yataqallabu. Kan inyamai kolbun pola na bola ba. Cinta na manusia, cinta na gula ben pancingan deka Allah benda ka Rasulullah mungkunkan kolbun bolak balik. Kulaku cinta ka Allah lebur adikir, bena ben sakoni la lebur ajaja tatang. Duhul lebur adikir karena cinta ka Allah, asar la lebur ngocae tatang. Tatang ke sesoki salah, tatang ke semisken sah. Soki ko cai balang soki. Iya mata soki ro jarang mabuduk bese ko. Ya soki tatang kena sital kejiri. Ya si soki ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Bada si mabuduk bese. Banyak opuh kendangan na bola. Masang bubung ngening tekos mun mau tang sebu majar sebu lemara. Allahumma sholli ala Muhammad. Di bola balik. Kadang lebur adikir, kadang lebur ajaja tatang. Kadang orang mun kadang lebur ajaja tatang. Kegula polan sekut lebur kat toni ka. Ija gula kun pamaro taring kun bedok songai ini ka. Thank you. Sekut lebur gula kadang ngata orang bini, kadung lebur kadang lek selek sampai petok orang ka sa. Gula siapa na lebur kat tong yang gula tak ngabele. Keng dia dak adito. Nemu ngata orang bini lek selek petok. Apo, ari motor gendingan apa jan gula. Petok orang ngempun lek selek kotoh tak nemu setong tatangkeun salarangan luar mari kecaca gepila. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi bini si hadir ke pengajian nikah punten mun senikah tak kira caca orang. Ya mun makin caca orang tapah mulia sagagule sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang orang kadung lebur acaca kadang selake ika caca lagi ya. Beda selake si acaca lagi nah. Apa punya kape? Aduh mun gadung aja saya laki aduh le Arab pebuk aduh le apa sekolah iko. Arab pebuk tang laki le serta cuba boceng le mukolan iko. Belanja orang pokolan kerap le iko. Ye pada remak le keng ledung kadung porkelap muta keng gadungan di anak petok pebeli pikok keton dunne iko. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh kadung caca tak selake polan si bawi ke caca. Ya mun sampian di lake bau bu ia panerema. Mun teroan dia lake ro om tak no kolan dia lake bag lebun. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kira no kolan bag lebun. Tika cak gula kenal ben bag lebun sabi joko juan ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mun tak lake bag lebun selebih genteng terro om ia lake kiai ngangkor dia. Kiai ini tadi kiai nukolan Arab papolan kiai norok lampana kanjeng na. Kanjeng Nabi ini kata ada riwayat kanjeng Nabi nukol rajinah. Tak ada riwayat. Keng kun berde setong hadis cerita aki kanjeng Nabi pernah nukol Siti Aisyah tapi ngaku isi wak ni geni. Keng nukol beni ibu teka aki biku ni kepak. Jak mun been Aisyah. Sini. Ni geni ku ni gagalain dina si wak kecil ingat lengan. Pai pendong aki ya potong si bini. Allahumma sholli ala Muhammad.
Tak langkong sambil kerja tak nampak tengki. Corak mun tak kerja guna ki buru berkhusuk sekon ni bu ibu pak bapak bu disecek husun dia kembang balopu sering. Plek. Kita mang lo cereng kelak lah cemur berkosa ada tengki. Pak bapak anak kau kak din tompon leso titimun gula ngocol ayat hadis pas tak masuk. Akhir pas atau les ideina memori penuh iko. Pengiriman batal. Ti kiai kari ngelopok lah tak masuk sekali. Ting dapat ke Roma ni tanya aki bensi bini apa jangan kiai kelak. Du tahu je apa iko. Kiai lah kun kikir meloloh. Torot di kota iki tidak tedung mata ketemu manen iko. Allahumma sholli ala Muhammad. Titi benda selebur acaca sila. Orang bini bu. Mun lebur acaca selake alat lebur acaca cuban selake. Walaupun asolat daina sampai celeng. Bau na swarga. Haram. Mak takir masuk haram. Benda semari ampun lebur mari acaca selake. Ate ki menggebu-gebu. Ki lebur acaca. Kadang manton ni ke acaca lagi ya. Beda banyak ya. Tu jalan kadung aman tu kisah milek selek ki berdua lek kok apa mun sate lek arab apa buka du muntang mantu mun gendeng lek la tak kalah kesahdukan niko gonteng de ya lek ya keng de iya la kon kun gaber kata murah beduk tedung meleker tanda alak ko lek iko songko e pencok tak kalah ke koncon para lek ada tak kata buku pupul kapi ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Eki cereng nak kena ngudebu, tak ada larangan luar, tak ada pamaroh, mun nak kena ngudek itu lah kan lebur ngale, lebur teh. Ti namun ki ngudek lah cek lau panglola torot ku laku ting tua robu jen sahara rola. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi beda cara namun terok andi amantoh saya tak lebur ngaleleng, tak lebur ada lakon nonton, ibadah nonton, tedung tak banyak terok ni ngebu. Pak bapak terok ni ngah. Mun sampian terok andi amantoh saya lebur ibadah, lebur alakoh, ada tak pati banyak, tak lebur ngaleleng, tak lebur tedung. Sampian ja amanto dat ngudet dan ketito pantap burun hadronika amanto umur 90 tahun ada jadi ajalan sekoni kayak toot tojuk lah ngakan telompaan pelden bambu lah keng pas anan ngucak engko rea bereng laki apa bereng kai ko Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor setong cinta na manusia deka Allah kan kolbun. Napa kolbun bolak balik. Saya nomor 2 cinta na manusia dapat ke fuad. Titilah hati ni kalapis. Saya paling luarnya mana kolbun, di daleman polenya mana fuad, di daleman pole lubun. Alapis hati ni sampai petok lapis. Saya nomor 2 cinta na manusia ke Allah dapat ke fuad. Ponapa fuad? Cinta na manusia ka Allah bila dapat ka fuad pada cinta na orang tua ka anak. Karena fuad ni kan maknan gentongan hati. Daerah macintan orang tua ka anak, mon anak keker ka somor orang tua alon. Mon orang tua keker ka somor anak posang nyarean. Enggak ni kebu. Orang mun cinta na ka Allah dapat ka fuad pada na cinta na ka anak atarata ka ngantok alonca anak atarata ka soluson ya isare tako anaan labu tako anaan po enggak nikah orang si cinta ka Allah dapat ka fuad adan masjid Baitul Muttaqin tak yam seliyaman Allahu Akbar tak pas mang doa ja ustaz dosa ngakeng ajem kelero iku cek jadi ya lah adan mak dok mengada araja pamundur ni sekon ni iko si adan sekale tapi mun cinta naka Allah dapat ka fuad de remah pas orang kak dinto maka orang kak dinto ngiding adan langsung alonca sengare isabe aren semacol isabe pacola anapa dari cinta naka Allah subhanahu mun makan umpama jumatan
Jumatan nikah kan pukul 12 ki pagi. Pukul 12 ki. Kula tanya ke bu ibu, mun ke bapak tak tanyakan ibu saya tahu. Bu, lakin sambian Jumatan mangkat kol 10 napa mangkat setengah 12? Setengah 12? Yang ke pada ben gula. Sering pun pengalaman pribadi. Orang mau ngapa nikah berarti cintan kan kolbun ki. Mungkin fuad kapuru. Dari cintan ke Allah kapuru. Bahkan mun Jumatan nikah mangkat ada, mangkat bun ada. Kula pas engak mun bab ka dito engak de ke setongket nang setongket tap filisu iblis. Dalam kitab tafsir iblis ka dito iterangakin beda setong raton setan iblisnya mana? Raton setan nikahnya mana? La iblis nikah asiaran, Pak. Panggil kapi prajurit hitang rakyat. Engkau setia ngabele kabeen. Engkau re andi anak telok sesangat ikecintai ben sengkok. Anak telok anak angkat engkau re telokan paling icintai ben sengkok. Rakyat tak jawab Gusteh. Pasera se telok anak angkat se paling icintai sareng ajunan niku. Iblis jawab, ya jadi ya orang setiap desa beda, setiap kampung beda, setiap kecamatan beda, setiap kabupaten beda. Pasera anan sampian saya paling icintai. Iblis langsung jawab nomor setong. Anak angkat sengkok. Saya paling icintai ben sengkok, ya jadi ya. Mun beda orang entar ke masjid ongke di budi mulai lu keluh jadi tang anak se nomor zet ya kira-kira tibi kira-kira tibi makin malam napa Pak malam Kamis du malam abas mun beda orang se mangkat di budi ongke di budi mulai lu keluh berarti anak iblis se nomor keng coba kocak Pak lari ada iblis itu. Abai tambeleng je macam. Pokoknya abas dari ya. Jadi engaki anak iblis nomor setong ongke di budi ke masjid mulai lugal. Pada remen kaki gula kadang di budi. Ya mun sambian terus tak titi anak iblis mun ongke di budi ya mulai di budi ki ya. Mubah mulai lugal lu berarti anak iblis nomor set. Nomor setong. Se nomor 2 anak iblis se nomor 2 anak iblis ngocak tang anak se nomor 2 mun beda orang tak nemu bendera tatangga tak nemu tepaan tatangga salah kapi guna bantibi se bendera jadi ya tang anak se nomor 2 ila kerbe ilah mun lebur aja tatangga beda tatangga beli motor wak lah beli motor wak lah tompak itu du jawab motor du pai songkol lah dia kadang ki ngojak jangan beli motor iya udah mama beli motor sering kuno orang alengker tak bisa tak perjaja kok iku sarta sini kesami rod rod bibir tak perjaja kok mun jadi iku ada rembo bu paling rong redit iku ma tahu bu cek ngredit munyi nah lain niku wah ida remah bu, mun motor len melay sa tatar langsung dut. Baru bu, ikret, mun dola ini sa tatar pah bunyi dit iko. Motor nga bala cak ngere. Le jadi ya anak iblis nomor. Mantar mun badai kain toy pak ambu ben Allah. Mantar patobat ben Allah. Amin Allahumma. Saya nomor telo anak iblis. Mun bada orang cepleng dalam cerek keret jadi ya anan iblis nomor bada tatangkan nawa tangi kiri ya jauh tang sisap ben kita amat jan nawa tang boleh mun daya ben matal ka engko iku serta tak abri au tang ki anan iblis nomor manteram buah amin Allahumma pon abeli boleh kada jorok jeng lanceng ni kah kula maren ki ngalian ni kah Allahumma sholli ala Muhammad dari mabu terus napa punten ni kah Pak terus napa punten kan gula tanya sambian onjengan napa punten
Jawab pesan tak oncengan apa buntan. Ki buru beda tolesan oncengan pada oncengan tak oleh rosoruan. Jarang oncengan teng medeteng nyuruh terus. Ya mun katuan na tak mira tak apa-apa si penting salam na tepak. Keluar kerja tak langkong dia ke takmir. Dan gula mun aja salaman ki buru je sabar ka ate tak ki. Ni ka kerja sabar ka napa ya sabar ka amplok salamaki. Mun sabar ka ate ngampul dikit. Wuh medeteng tak ka ate. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun da iya kiai juru bertigeng sebesian dena iku. Kula nikah abidatu kakak dinto, kula tak ngarepese, kula nikah beni kiai sebese. Beni kiai sebese. Besongku. Jom aja bentar ada larangan. Punten. Kula maca dalam kitab. Beda kitab nyaman kifayatul azkiya, saran hidayatul azkiya. Dalam kitab kak dintoi sepudakin langsung rematura saus tengki pak. Napa ngaku Arab sampian tak ngerti ku sama nai. Ngaku Arab. Bagi usama nai marin nih. Kon langsung matura tengki karena sampian tak ngerti ki gule sengoca apa di kelopai. Angkep ketemuan pada tak tahun rena. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam kitab kifayatul adkiya isapudakin sampian jawab pesan tak marin ki pak. Bu ibu pesan tak. Mun bedah kiai abidatu teroi berina pese ho komatu sara. Korang gompak gula malai ngiding gula kan kiai mak ngiding kopeng ni. Mun bada kiai abidatu teroi berina pese tu sara. Bada kiai mimpin tahlil teroi berina pese tu sara. Bada kiai ngutmat mimpin selawat dan teroi berina pese tu sara. Keng lebih raja tu sana mun sampian ngunceng kiai tak abri pese. Ma bentar beli kiai. Ya mun tak bentar titi kiai engko. Ya bolan bentar kan titi kiai. Nyata nabi di bentar kitab keng bentar ngelopok dia. Nyatan mun abidatu mun alim aliman ki Baidawi benku. Kule nyunceng kakak itu beni keng alim aliman ki Baidawi. Ana apa mak sampian di abidatu kiai? Kule kun menang kecak. Menang ngelopok sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad. Bati kiai nikah abidatu toro ibrina pesetu resaraja tuan rumah nikah mun tak abri pada tu saraja. Pada macarana maka kiai kutu panerema abidatu kutu ikhlas ya tuan rumah pangarte. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala nomor setong atim tanah manusakan kolbun bila kolbun nyaman bola ba. Se nomor dua cinta nama manusia depak ka fuad panik ke kentongan ateh. Se nomor telok cinta nama manusia depak ke lubun. Napa depak ke lubun? Cinta nama manusia bila ampon depak ke lubun pada na cinta na dat nguda dan si apa reng beni pe kala beni bini nah keng la apa reng jing gunjing apa nyaman doa. Cara pacaran masa bu ujar pacaran dah ini. Gula tahun nih cara pacaran saya gula kiai. Ada kiai apa aja? Ya mungkin ngut dalam ber ya tak tahu. Katanya ber kabak kelepon nih kan. Allahumma sholli ala pada joy macam saran Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta na manusia dekat Allah bila depak kelubun pada na cinta nak kana secara pacar. Dalam mana kana cara pacaran sehari tak berjumpa bagaikan seminggu lamanya ikut. Seminggu tak berjumpa corak dah mati ada ya. Dalam macam kita tanwirul qulub khayaluki fi aini wa dzikruki fi fami wa masuki fi qalbi fa aina tagibu. Khayaluki fi aini bayanganmu selalu menari-nari di ujung mataku ikut.
Jamun bu ibu. Wa dzikruka fi fami, dan sebutanmu selalu ada di lidahku. Wa maswuka fi qalbi, dan tempatmu selalu ada di hatiku. Fa aina takibu, maka sampai kapanpun tidak akan pernah hilang iko. Ya, syarat-syarat bu ibu ruklah kon dengar arwah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya dah memun aring cara pacaran, malam tidak enak, tedung tak nyaman, tedung ngabes ke atas. Abu, napa nyaman internet mun jangan jebur nikah. Ditah nikah internet. Mun jangan jebur internet napa jangan nikah tu kebeki. Kebek. Ngabes kebek nikah yang terbayang beri kebek ke sepadang, tapi adalah pujaan hatinya, Bu. Engke dah engke. Oh bu, ampun pas janjian ben bapak ben kakak senah. Kak, laku mun temun kak ini malek nyarek lancor kol sapolo iku ah. Kol sapolo mun temun nah. Kol sapolo pokol petok mandi bu. Abu serami siom kelencap naki bau tapai. Waduh sabun ni sabun. Anapa mak sabun ni pak bersih? Takok bau tero ketemu na ben orang se cinta. Pokol sapolo pertemuan, kol beluk mangkat setengah sangat depak kari lancor. Ada posang je kol sapolo setengah sangat depak. Leto lian tak itemu pasti kalah hapin pasti toles. Wahai kekanda, di manakah gerangan ni kau? Gerangan Cilebur mun bahasa Indonesia, mun bahasa Madura gerangan gerangai lombo. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa? Posang meloloh karena sangat dicintai. Engak nikah juga dekat Allah Subhanahu wa taala. Duhur pukul 12. Kalau sapolo mandi siap-siap kangku ingat kepada ka Allah karena sangat cinta nada ka Allah. Beda orang ngadikan langsung ingat dok ka Allah, tak usah apa ingat. Anapa? Karena Allah ampun cekak ning inyate. Mangkana late Allah ni kapacekak inyate, karena mun Allah tak ipacekak ning nyate banyak orang asolat sambil atokar bu. Banyak dah banyak. Bu ibu kadang solat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tena pas ngucap, tuh tang laki ke baru mulai gulak kuy. Jadi kita datang, maren mun datang pur kena empecek kali kok iko. Mata ketahu mandan. Titi asolat sambil atau ingat sabun boleh ojen. Mun tena tak ipaingat ka Allah solat salbut Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ojen sampai kroduk tak ngocaknya ten tak kering muntang beko mun satia iko. Ada celeng mun satia beko iko. Apa sebab? Tenah tak ingat ka Allah. Mari assalamualaikum kelorong ke bab terus nyonyok beko. Aduh celeng pas atarat ka Allah bu. Ya Allah, kak ditop benih padi beko Gusti iko. Tak butuh ojen. Ya Allah bae boleh dapat di ben beko. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka late kak dintoh de remasambi asolat Allahu Akbar. Tena azikir Allah. Beni kuni beto solat sambil ngare-areen ke bayi tasbih Allah. Beni kun beto ngare sambil macol Allah. Apa col ke bayi tasbih tena engak ka Allah. Beni lesan, mun lesan tahu sah Allah ngucap tentang kini yuduh marok mabarok iko. Ni kaben denan, kadang ki beri sengoce pada amok ke mo tengah tak lon siapa saya herero iko. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka atelah padzikir dak ka Allah ewat to salat engak ka Allah. Ewat to ngaji engak ka Allah. Ewat to tahlil engak ka Allah. Karena mun orang tak ingat ke Allah takkan ngaji kadung salbut. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin je Kiai Cik Abid mimpin tahlil iku. Tak tahu je kau ki intara jelenan iku. Marin mun bin Abid kelupor kedap tak kesandali buang sakat iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa? Karena atenah tak ingat ke Allah. Sallallahu Sallallahu Sallallahu
Sallallahu nomor setong cinta na manusia ka Allah kan kol. Nomor dua kan fu. Nomor telok lupun. Nomor empat si gafun gaibun sirrun wa fi sirri ana. Sempak benteng kula tak terangnya kina. Karena kak ditopang kata para wali. Beni pang kata wali murid. Pang kata wali napa tak bisa kiai beni kula tak bisa nerangakin kita kau malam geluh. Walan ki ngaleh. Walan kita itemu ni kerja ada reman ni kaki. Allahumma salli ala Muhammad. Tanah kerja. Allahumma salli ala Muhammad. Aboli boleh ke penerangan saya nyada. Montero tetia orang mulja. Kotu nomor setong ngalakoni isim. Artena atena. Kotu paenga dekaal. Titi asolat enga kaal. Atana enga kaal. Insya Allah mun atana enga ka Allah naasain barokah bila ampon barokah maka keluarga natiti keluarga sebaro. Muka-muka zikir Allah kak dinto cekah nyate kula ben panjenengan seteja. Amin Allahumma. Nomor dua kalimat fi'il. Ponapa kalimat fi'il ay mujahadatun nafsi fi kharqi awaidiha. Merangi hawa nafsu. Perangi pate nafsu ni. Nafsu ni kay pate. Dalam macaran mate nafsu cai pon ning kitab mutu qabla an tamutu rasa akimate sebelum nama. Merasa akimate sebelum nama. Dalam magula si rasa akina mate sedangkan gula tak pernah mate. Dalam magula rasa neki gula manis mun tak pernah ada ergu. Rasa akimate sebelum mate. Napa mate sebelum mate? Sebut dalam kitab Tanwirul Qulub, sebut dalam kitab Sarh Kalimati Sufia, dalam kitab kadita sebut aki man dakhala fi madkhabina hadihi falyaj'al fi nafsihi arba'u hisalin minal maut. Siapa-siapa saya nora golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nora ulama, maka kudu ngalakoni mate empat mate sebelum nama. Menene kitab Al-Haqqu Nurul dalam kitab Al-Haqqu wal Matlub mati sebelum mati ni kebeda 16 macam. Keng gulan ngalak ning kitab Tanwirul Qulub 4 saus. Mati sebelum nama. Nomor setong nyamai mati mira. Mautul ahmar. Nomor 2 mautul abyad mati pote. Nomor 3 mautul aswad mati celeng. Nomor 4 mautul ahdar mati bi. Nomor setong mati mi. Nomor 2 mate po. Nomor 3 mate cel. Nomor 4 mate bi. Saya rasa saya bisa ngamalaki 4 mati sebelum mate. Maka ban Allah bekal epateti orang saya terima doana. Amin Allahumma. Nomor setong mate mira. Napa mate mira? Merangi hawa nafsu ni kapal celaka bu. Nafsu mun keker kalesan bekal lebur acaca oh. Mun keker kata nang nafsu ni kata de karen pauna tatang. Mun keker kasoko aja dan kabar karamaksi. Mun keker kama tarik lerekan kabini na tatang. Naudzubil. Ni kanyaman na matemira perangin. Matemira mun ibat to kulakku. Nahan awa nafsu kadang rebuk mun nafsu buru katedung sengka sejaga. Orang banyak kelar ngangkak beras pak kintal petong kintal. Tapi mun nafsu ampun makala kabe. Ngangkak selemot tak kira kuat kulakku. Anapa? Karena nafsu ampun makala ka. Nomor 2 mate pote. Sikat. Malay mare. Nomor 2 mate pote. Napa mate pote? Alju nahan lapar. Lapar tabu dari perkara lapar lesan dari ngoca Saya nomor 3 mate celeng. Napa mate celeng? Asobru sabar. Mbagula lamba ada bu sabar narema langgeng nang gemah langalain. Orang ni kemun sabar. Jangankan orang biasa,
hatta bejingan sekali putuh cek putuh na kor bisa sabar maka buat Allah bekal nyangka derajat. Amin Allahumma. Acara tadi minta ini. Daerah Arab ka itu beda setong orang nyaman Abdurrahman Bajaban. Bahasa Arab Bu? Abdurrahman Bajaban. Abdurrahman Bajaban ni kebi Allah nyangkat teti wali beni polan banyak wiridah. Beni bikas roti solat banyak solat dah. Wala siyamin ben banyak pasana. Wala darasati ilmin beni polan banyak macam kitab. Tapi nyangkat wali ben Allah fi salamati sadri pola nabi sama bersai ate masalaman ate alias sabar. Ma itemu Abdurrahman Bajaban nika sabar Bu. Kan itemu je sabar Abdurrahman nika andi raji. Candreng ka anto andi bini nika pangkat ate ki Abdurrahman Bajaban. Pangkat lemak. Berapa pangkat bini na? Napa? Teroni nga Bu. Pasanta teroni nga napa puntan? Pangkat bini Abdurrahman nika lemak nomor 1 ngalepek. Nomor 2 ngapak-pak. Nomor 3 ngalep ngaceper. Nomor 4 ingki kadi to jeremi. Nomor 5 ngarbus. Lemak ni kai ka endi? Si Abdurrahman ni kai wetua salat ki, kan gelo. Contohna salat sanika mancing. Kula sambil mancing pendut yuk tojuk mulen gelo. Tetirung berngaki ni kaya. Waktu si Abdurrahman ni ka salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bini na tahrat ibu. Jabit abid apa jengkak iku. Tak apa jeng mulai lambak melolo berlapun miskin melarat ni ko. Pakun melarat la jabit abid la kala cepat iku. Nang si Abdurrahman sabar. Si Abdurrahman nabi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebini adarat boleh. Jabir abid adikir anak nangis minta kerupuk tak kira beri tasbih najriyah iku. Nang si Abdurrahman alhamdulillah. Malai setong bakto si Abdurrahman turun dari musola. Turun di musola kali tu pun apa sih terjadi? Si Abdurrahman pola ni kiri ben sebini tak alaban. Eko cai ben sebini tak alaban. Akhir ben sebini tak baik santap Bu. Dia. Dari Mas Abdurrahman tekuk beben alhamdulillah iko. Nikmat raja kak di Gusti iko. Tapok sebini nikmat Keng mundur Rahman larangan luar. Jabok tapokan. Porque la betet ke sebini. Pas ngocak manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Orang ni mun sedekah setung bakal balik sapa? Karena beentang bini jadi nantapkan ko abri nikmat setung maka biko balik sepuluh kerja torkop sebini sepuluh kali. Ya remuk. Ya tak wali mun enggak jadi ya. Tapi neng si Abdurrahman pun tenang. Jadi si Abdurrahman andik pangkat wali gara-gara bini najare. Bahkan Imam Ghazali ada bui dalam kitab tanda-tanda na orang andik pangkat waliullah. Jadi ya bini najare ni. Jadi mun beda kiai makin ya ki baidawi ka maki baidawi mun. Langit tak ki baidawi. Oh beda di doja. Umpama takok rajin najare mi berarti ki baidawi pangkat wali. Bumak ceremi bunya wali ya ruah. Mangkana gulung kayak ngak mai ngak dia kali alek ni sedap bini. Mun tero andi pangkat wali le. Ya teng bini semi ceremi dia kabin. Lepas kabin semi ceremi. Mun saya warok lecak tuli kabin kan lu. Insyaallah mun ngabin leng bini ceremi sebulan baik insyaallah tak bekelah. Mah tapak ke kiai cai pergi kiri menolong akan sati pano darah tinggi ko la burung sing akan nginum melolo bendera rendah la burung senika titi sebulan nika insyaallah paru-paru tinggal paru-paru mate ki ngodah ada janda talabuyan
Ada pas beda jauh janda semakin di depan nih kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu 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 nomor setong mate mira artena merangi hawana. Nomor dua mate pote artena nahan la. Nomor telok mate celeng artena sap. Nomor empat mate biru. Napa mate biru? Torkul riqaq ba'daha ala ba'din. Tak ngucak walaupun eko cak tak manglo walaupun panglo. Pakun sabar narema tak eko cak misem panglo misem. Panan pun tak tapok misem. Keng balarat mun yang dinapay tapok. Matapay ka na ya mo soni ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi orang saiki kirimi sem beda dua, beda sabar ya beda bunggan dua. Setiti wali beni se bunggan se sap. Mun sabar tak ko cak nang pon. Dimin tahun sangang pon. Beda Jember ni kan nyaman beda kolat tombulam tahun sangang polo. Ya mun sedan ngodedan tak tahu ya. Tahun sangang polo ni kebedo kolat lambi sampai keramat di Jember ni. Le gara-gara tombu kolat kuburan ni ka orang nyabis antri entar ke kuburan. Padahal orang kayak itu biasa. Anapa sih bisa keramat? Orang sabar. Paala ko kadang tak ibajar alhamdulillah ko. Nyoba mun ring kato tak ibajar anak ko. Bo ca inna lillah mun riay ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Titi ni kasabar na remah langgeng nangga. Beli boleh kada tujuh kilo. Nomor satong muntaro tetia orang mulja etrema doa sareng Allah. Kotu ngalakoni kalimat isim artena atena palebur adzikir kaal. Nomor dua muntaro tetia orang mulja. Eki panikang ngalakoni kalimat fiil artena merangi hawa naf. Saya nomor telok kalimat huruf. Napa huruf? Talabul wusul. Himmatul aliyah wa talabul wusuli ilallah. Cita-cita na kudu tengki. Cita-cita na ni kudu tengki payakin dak ke Allah. Sampian jak putus asa walaupun bodoh, walaupun dak remak baik. Minta dak ke Allah. Muka-muka nak foto ni petiti orang semul jaban Allah. Amin Allahumma. Kula butuh kiai, tak butuh mon Allah kasokan bekal pamul jenak foto na. Kula ajar tak kita ajar tak lambat tahun sama Kenwi Berlin ni kan. Dari mai cerita ki bu. Jember ni kai Roma gula kana selin dari Jember. Keng bede pamar. Roma gula ni kai Jember bede tokangaten. Kentai sepune nyaman waduh. Tokangaten ni kasabar. Budu terlibat budu, tak tahu ngajin. Kengadan pun begitu. Mari ada nadikan. Astaghfirullah. Minal ilman wa wafiqani anih kasih tepat muntok ngadan sero mah bidingani kadikirna jaring la tak tahu napa mari adon ikalak mik langsung adikir astagfirullah lo berberia astagfirullah minasatoya ikhwah salah jan berjana sa keng yakin ka Allah malai setong bakto ni kay tegur ban ustad he pak ban adikir ngakro kali ro ban pak abu do mau ni ka ustad salah jan berjana ambu ja dikir pak
Jika na tak isro ambu dikir tak apa sambungku. Kira pon pas tadi si aden duhur asar sampai subuh pas si aden. Gula bah mado aden di masjid jan gula. Titi mengguli nyentari pak ika itu sakit. Bamata aden ben pak adura. Gula kan tak aden bacaan ustad bacaan gula salah rai. Ustad siapa? Ustad anu ngocak ke gula cak can bacaan gula salah gula tak berkira. Nja bener ban jan gula. Bener mata iko cak bener jadi ustad ni kun mang lo patah ke tibi. Mang lo kau orang saya salah, keng tahu ke? Ya butuh dia. Jaban bener ustad lu saya salah jangan kuda. Abu salah ustad kalau salah ustad baan si bener. Maksudku lebih bener bacaan nah bener onggen agak mas. Lepas onggen ke masjid pasti kira boleh nih kan? Astagfirullah lo berberiah ikuah. Ada biasa bemak dikir boleh apa je jangan lora bener mbian sekelero tat mun tak tahu ngan leno ni kuah ada ustaz di kiri ketoman kan ngerajan ku dah apa pak dari yakin apa bu dari yakin orang kak dinto dikira astagfirullah lo berberia napa sih terjadi potaran pengaji iroma gula mari ngaji ning iroma pamuntuk takdir Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara lo berberia lo berkapitu sana maka ben Allah inyangka makin potrana titikiai santrena lebih 500 semutuku apaan lo berberi di mun biantara dia apa ko la coba lo berberi laku wala ben ke bedawi bai peceplos ko to manen re lagu lah makin beni aja cai kalero bener tapi orang ka itu sabar ben atena yakin dak ka Allah ben tak putus asa walaupun aban putuh minta ka Allah muka-muka anak epateti orang semul nah nikah oh nikah kan ring biasa munanan bejingan bisa kiai bisa gula cerita tak cerita silam be semakin dia neng epon duk nikah gulaan di kancah anan bejingan apaan ni kalau aku ngatua jom ngatua amin napa boleh napa karogi 6 lemak napa nyala dom main dom amin kasak ya main kui pesai kasak tapi takdir Allah mbuun nikah doa meloloi budi mau napan ya beja apa sih doa saya doa kalian najam doa kalian gedeng tatang ke je ila tak sempat dari doa nembun gula tanya bu dak remah ban mun doa ka Allah sakadin tora ya Allah anak abdina bede ponduk ya Allah pa ale maki pa barokah pada kiai ya Allah cek pa pada benepaan mun pada benepaan dek kali nak aja mata tangke ya Allah ajur hak ka Allah kan gedang ipe kolben bungkan ni nyalle ya Allah itu tigule nyoon pa barokah pada na guru le tuan nambuun nikah takdir Allah subhanahu wa ta'ala samakin nikah titik kiai kia bu banyak juga madrasah naraja makin berdisimuduk kamu nikah takdir ya Allah makan cak putus asa pola-pola walaupun tak titik kiai mantan teti orang sebarokah amin Allahumma lah samakin nikah anak nampon titik kiai apaan ki pakun ngetua jam kule siapa nak leman ke Jember waktu ajalan ketemu ning jalan ketemuan bi pan ngepe ajom jadi kan ngepe ajom nyolong teh nak teh jadi pun apa rai demak ben mak ngetua dia oh entara ngetua mak derma mak ngepe ajom jadi entara ngetua ajom ra apa main entar ngetua ajom menjering benan nanti dikiai tak paham lo tak langkong ra cendir kikir ko cendir kikir rai bara apa jadi senikara mun makin cendir kikir mun kikir dikik gula entar ketelu maju nan pak kikir gula dikik ya setia gula minta tolong sama ken san misan tabang ki ben sambian ra ajam doa kita menang eko palang rejan gula palang apa doa kita derma pada remah takut ben gula ceda ken doa ki bang bismillahirrahmanirrahim manter buruh jan gula lepas itu yo bang ya ke belah le karena yakin ngarainya kebidu aki menang apa aja ni menang ngungku bu menang sampun teng malam entar ke rumah assalamualaikum waalaikumsalam baan mun makin ra siap gula tak kikir le ko
Abada remah menang kena ajam seitu sampian ko. Walang rejan gula. Iya. Sanik lu pak, baan remak sate pakuna bejing jan gula. Ma pakun ngatu ajam. Ban mata ni serka anak. Anan ban latiti kiai, anan ban banyak santrena, mak ban te ke kaanan pakun ngatu ajam. Ajawab ka gula pak cek pender. Sagak dintora. Kulen ni ka ngatu ajam ma bejing ra. Anak titi kiai ku lebih anak ni ka lain celen dah. Lain celen dah. Kisah ni kara anak ni ka titi kiai jurusan swarga. Ban kula titi bejingan porke lap niat la kar milih neraka gulai ko. Neraka ka niat. Mula kadung butuh. Lo. Ma bisa milih neraka ban. Ki kan aptin milih neraka ra aptin ni kan nisarka Allah ko. Nisarka Allah do macam gula. Lo cak kerja teh. Engki porke lap keng nisarka Allah. Wallahi ni ko. Ma bisa engki ajunan kiai. Ambana kiai saja masyarakat orang Islam doa ke Allah terus masuk surga kira iya lamun pas saja masuk surga Allah ni kakari aku bayi neraka sing ngendang nai ko tigulan ni ke sing ngendang nai ko abu ariya beni putu butuh jan kula Allahumma sholli ala Muhammad akhirnya doa rumah Pak ki gula pakai kendang nang iya tahu mun dak iya jan kula kula bahasa ingat kata bun Imam Syafi'i sebut dalam kitab Mafakim Yajibu Antu Sahah dalam kitab kadit Imam Syafi'i ada bu ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wala jadaltu jahilan illa ghalabani engkau muna debat bendeng alim menang menoloh tapi kok muna debat bendeng putu kalah meloh kalah apa cai pun santren ya kalah cengkal jadi ko Allahumma sholli ala Muhammad Abu mun kadung jabo orang putu tagagia ini kata odus bu. Kuleri beri ni pato dus orang. Kula pidato ke daerah Sepoloh Bengkalan. Sepoloh Bengkalan ni keburuk dojo kirtase ni. Kula ni kadito abidatu kana bapak khol. Kula cerita ni bapak khol. Pasera pesaerah can kula. Orang mate nyambi dosa seraja tak sempat atobat maka bekal epopo ben malaikat mungkar di dalam kubur can kula. Pun nyerita kiring mate epopo ni. Toron dari pentas, tabah beda orang nyatir gula. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Masa alaman masih pak. Makin kiai nyabis pemator. Kenapa? Ki buru ajunan ada bu kiai. Orang kadin temun tak sempat atobat, mate nyambi dosa raja, masuk ke dun kubur bekali popo cekon. Ki jan gula. Makin senika kiai. Sampian ni ketahu tibi kiai. Apa tahu tibi do macam tu. Ningali sampian ke dalam kubur cek popo orang ni kai. Ya gula ya tak ningali pak. Ma bisa tahu mun tak ningali dia. Caan kitab can ku. Tak kira jawab. Cak an ni ko. Mun caan je pada pak kiai ku. Ya pak pada pak caca apa gula ni ko. Titi kena neng king pon tai pada pak boleh. Ko ben gula sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Titik inti nak doa doa ke Allah. Muka-muka setaja ipatiti orang mulia dunia akhirat. Mantar setaja pataki orang setakah hajat dunia akhirat. Mantar ipasalamat dunia akhirat. Mantar setaja ipakalara haji atau umrah. Amin Allahumma. Sakadin tau pamator tengkula manabi berdosalan kay murni paparing abad murni kau dari kaputu na tengkula tibi manabi beda pendera kay murni paparing dari Allah usikum binafsi bitaqwallah wa fu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.